бүтүргөн Ленин Полорто мектебинин 50 жылдык бүтүрүүчүлөрүн алдыңызга чакыралы, кол чаап, колдоп туралы, алдыңыздарда Иманалиева Айнагүл, Бегалиев Жумагата калып келатат. Ана жерден кол чаап, кубаттап туралы. Бүгін шындай шақырған соң тойып өтіп жатқан ұйыштыру тобының болса білетші. Біразы bir kişilik çakırı ысып çayдырал болған заманда ушундай соң кылып ушундай 200 кишини чогултуп, Ак сарайга чакырып, дастарконун жайлатып ысып чайын кайнатып, баарыбыздын башыбызды бириктирген уюштуруу агаларыбызга ишенимизге ыраазычылык билдирели. Бүгүнкү кечеңиздер кут болсун. Тактап айтканда бүгүн Ленин Полорто мектебинин 1976 жылда бүтүрүү агаларыбыз ишелебиз. Тоюңуздар кут болсун. Уюштуруу
so'ng aytayın sizlarga qo'yan atlasakon jeymen atını orun alıp bereli, kim qaysı orunduktan orun aladi. Aytılganda, oşol boyunca birin arça, birin kayın, birin koysan, birin alanga dayın bolgan vakittir. Akıldaşın atlasakon jeymen ağalar orun alıp bermesen. Bugünkü gezeceğini gösterdim. Eğitim gelip durganlar. Futbolda uşak günümüzden bile. Murat Kaydı Murat Suyuz'un Aktör'ün kardeşlerinin uçuşça kurdaşlarını çakırıp bugün 50 yıllık geçeğimizden gösterken yolda 50 yıllık eğlen durmadığına bir aradan çağ batıkta koyalım. Yürek toplum sağdaşlar gördüğünü Cenab Hanım yapışı götürmesinde. Bütün bulan 50 yıllar konuştu, vatanları elden alıp gelsinler. Ak dilekten usul toyuma çakırdı, ak dastalgan urmasıydı görsünler. Emesi urmatlı konuklar, yanımızdan kolçağımızdan bilen, bugünkü geçemizde uyuşturup yatkan, canlı bizim uyuşturup ağalarımız yiyecekler bir çuğlarımızdan çakıralı, sizleri kolçağ koldak duralı. Ben yok Cuma'dan ağızda. Kolçağı mutluluk durmayla var. Degeni Cuma'dan ağızda. Cuma ki durkalık ağızda. Seylerine gülsüne bozda. Denizleri kadar boğazda duralar. Bugün geçerimizde uyuşturup yatsak, uyuşturup doğan alnımıza çakırıp, jakşı teleklerin, jakşı niyetlerin sunalar. Aram bizim uyuşturup doğanın biraz maktol barakçalar varken, ağada gömül buralar. Gelin tarafı. Assalamualaikum, hurmatly arkadaşlar. Vakıf tutkanmışta eken 50 yıl zımıra ötüp ketti. Biz bugün kutmanlı olsun, günümüz Kudayga jetsin, günümüz dep vardık günümüzü küttü gele, diledi gele. Kudayga minnete şükür geldireli, bugün şu günge halk sanıp samanlık, 12 mücözlük, tunuk kılıp, akıl olsu tunuk kılıp şu günge jetiskenine, uşulda sapmağın nasip kılganına Kudayga dağıtını ar göz, minnete şükür etaylı. Anan, bugün janar tamal aytı da, şunda jarısına kayı eğilip, kuanıştı, kayta sözün kaytalabay, bayağı uyuşturup toptu özünü bir toy işleri kanday neme. Sözün cevcatın, kamşacından bir cevcatın, tanecinin bilezin tutmasa çakır olalım. Ama orta kişinin uyuşturup çıkırıp, bağıtını onu uyuşturgan, tutan, baldar kızlar dep, kamşacından belki emlegin, kılgan nemelerin istep, bir uyuşturup toplu, klastaşlarına bir rahatsızlık, barakçalar gelmeli, oğuzhan ortak verdiğinizler tapşırıp koyuyor. Hareketler kolçağı boğazda duralar. Rahatsızlık
Мұны мен өзім атынан тұныштарын сілер жақсылап қолдап чақтанар береміз мұны. Қол шау өтпей қалса берме ғой. Бұл сілердің атыңардан классташтар. Разысып парақшасы 50 жыл Бегалиев Жұмағазы Ленин Полотта мектебінің 7 жылы аяқтаған бітірушінің атынан сіздердің мектептің аяқтағандарға 50 жыл толған керемет Мария мектебімен құттықтаймыз. Жарым жылдық жол біліміңізді, еңбегіңіздерді, өмір тәжірибеңізді жана ынтымағыңыздың ақ ниет әрекетіңіздердің көзі. Денсаулықта болып, үй-бүлеңіздермен бейбіт жүріңіздер. Қуаныш алдыңыздар жарық күндер көп болсын. Бегалиев Жұмағазы. Бегалиев Жұмағазыға осы құттықтаймыз. Меніңше оқшар президент ешіне комментарий қойып, елі үшін беріп отырмыз. Бұл Жұмағазы классташты барлығымыз жақсы көреміз, сыйлаймыз, бақыттаймыз. 45 жылдан кейін өзі жалғыз, ешкімді ұйыштырмайды, бұлға соғымыз үйіне шығырып, 46 жылдық классташтардың немесін тоспауы, Мария кезі, өзі жалғыз. Бұл тақтау ода, мақтау ода, немені арттырамалада бұлға соғымыз. Бұл болсын ода. Сені қолдай деген барлық чауышты, значит, барақша ұлып болсын. Иманалиева Айнагүл. Ол чаптырмайды, Иманалиева Айнагүл. Бұл ішінен айтуға да неме жоқ та, сөз жоқ, неме жоқ. Төрт тарауы төрт көрген барлық жағынан Лерме айтсам, өңде зөңгөң, сөз тезе сөз, еңбек тезе еңбек, ұйышты бар, жаңа ешкен шығыл. Başka maqtау nemen керек жоқ. Қол жауға басар ол, тартты болды. Иманалиева Айнагүл дегенсін ол чаптырана. Футболын қолдашты, өтпін. Сыйлалиева Гүлзина. Сыйлалиева Гүлзина дегенсін құттықтаймыз. Бұл үшін таныңыздар, жұмадыңызда сізге рахмат. 2 айдан бері бір де жолдық. Неме қылбайсыз бұл ішке, тосқолдық қылбай. Күндезе күн чұрқаш жүрішті. Рахмат сізге дезе. Сен еңбегіне рахмат күрсіне. Балдарыңыздар сүйдер болды. Лепшаков Базарқұл. Лепшаков Базарқұлға осы құттықтаймыз. Үйренді ағына сүйдер беріп отыр. Сені бағама сүйдерді. Базарқұл сенің еңбегін айтуын деме қажеті бар. Bizden soğuk köz varsa çöl varsa çöl var. Daha çekmeye götür. Kanka getirene çağırdı. Kanka atımızı çıkarırlar bizim gazımız. Kanka ömrümüzün bozmadı diye. Olsun. Bu asılın da çok ehliyeti var asıl. Ego var kızlarına basa gekemez. Aslında göçtük. İyi, ego var. Arası var. Gelin. Duvar ayakta. Ayaklarımıza korkmazsan size ayak gerek. Ayak gerek, etek gücüne bak, çay gerek. Ana uşun da sorduğunda çurkap dikişine tüm sağlığı hoşlanır. Stamalieva Salımkanı, Klişka Sakeş. Stamalieva Salımkanı gibi sıfatla duralım. Жылдық дегенде башталғаны үшін дезекеміз көрмеміз тойын соңғы жер бойымызда еңбегін атайды. Сакеш, құт болсын, замесін жатқан жерің жайлы болсын. Сенің замесін орнына да, өзің орнына да қызмат қылып жүрдің. Алла разы болсын сағалары. Ол шығалар. Не дейсіз? Адейіз, мұндайыз елді жүргеніп кетті. Нұхуын жұқында көпісті, ағып қаректеп қотты. Мұлғара мен сағат, біз сілердің разысыңар керек, сілердің сыйыңар керек, сілердің мақтау, алқауға керек, бізге башқа ет болса, ештенен керек, ошол сыйдан өткен, нұхуына болса, біз ошол менен, тымын алауыз, ошол менен, сені тарам соқсы менен сүйінеміз. Қолчағы болар. Қолчағы болар еме. Жерде отырған бардыңыздардың салымар бар бұл ойшылы топтың немес емес бардыңарға. Ұшыл төртте жайғалы отырған әр өңір бейнетіне бар.
ушул төрдө отуруп басалып келүүнү өзү канча ден классташтар келип кызмат буйруган жок келбей калды. Канчасы өтүп кетти. Өтүп кеткендердин арбагы ыраазы болсун, жаткан жерлери жайлуу болсун. Уруксат берсеңиздер ошо өтүп кеткен классташтарга да жакынга отуруп Кур'ан айтайлы, алар да ыраазы болсун. Мен Кудайдан тилейт элем ошо өтүп кеткендер бүгүн эртең биз менен чогуу болсун деп, балалыгын, жаштыгын эстеп, жакта жатса да биякта биз менен чогуу болсун сурайбыз арбыктардан. Келчиги. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Göz kılıp yaratsaçı insandарды Bul dünyada diri kalgan insan var mı? Dirilikte bul yaşonun çeği jetti Bul dünyada diri jandın bары кетти Günün bitse bir gün açal alıp keter Öz kiyimin giygizip жерге берер Bıylap göz yaşların tıyambay Tuğandarın argasızdan kala verir Tuğandarın argasızdan kala verir Acal çekse o dünyaya kete vermey Ak giyinip çığa çatka minip ketmey Arman aytıp boşondo jaştıya albay Gözlerimden yaşlar akkan sildi Oylap durup sızdap ketem öz canımdan Can geyitken bu ölümdün ırayından Köp oylanıp orup oldu çürümden Kim kaçıp kutulup dur bu ölümden Kim kaçıp kutulup dur bu ölümden Yaratkandım sını suludur bul degen Her bir candın başına ölüm gelgen Bakır zaman çağında barı ölüm Dirilip bir gün çıkar kara жерде Günün bitse bir gün açal alıp keter Öz kiyimin giygizip жерге verir Bıylap göz yaşların tıyambay Tuğandarın argasızdan kala verir Tuğandarın argasızdan kala verir Sadakallahu aleyhi subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Allah'ın bu jayılganda saklan soğun. Türkiye'de alakандай oturgan pendelердин ата-энелерine, bir tuğanlarına, yakınlarına, bizim aramızdan ötüp etken klastaşlarga bağışladık. Allah'ın oşa jatkan yerleri jaylı bolup, toprağı torku bolup, kavuşaktары жеңил bolup, jannаттан жай берип, бүгүн эртең ошол klastaşlar биздин арабызда жүрсүн. Amin. Amin. Айтқан тілек дуа ниеттер тезек көзөтүп кеткен курбуларыбызга кабыл болсун. Кул мурат күндүр түндөгү кутмандын тоюнун ээлери кайнар булактай калалуулуктун беттеги бактылуу кыргыз элибиз башкан шайыр жайлары ар дайым колдоп жүрсүндөй бул дүйнөдөн эрте кеткен курбулардын арбагы бир чагы
Elbette bunlar toplamak canımızdan provi ekranlar çakırayın. Buna bizden atayın sizlerge de vardak koyman. Köp tasmağa kömel buralar. Жылдар учуп аккан суудай алыста, жаштык күндөр жүрөктөрдө жаңырта. Бир партада олтурган биз досторум, бүгүн кайра бир дасторконго чогулар. Эй, классташым, алтын күндөр эстенсин,
жакка көз чаптырса калыстан балалы күн угулгансы Дагыстан мугалимдер берген тарбия ак тилек өмүр бою жол көрсөттү баарыбызга Эй, классташым алтын күндөр эстелсин күлгөн ундар кайра бүгүн жаңырсын 50 жылдык өмүр жолун бассак да достук отту жүрөктөрдө өчүп өссүн Кими биздер ак сакалдуу ата болду Кими биздер неберелүү дана болду Бирок бүгүн баягыдай жаш сезилет Жүрөк кайра мектеп жакка жол тартты Эй, классташым өмүр бизди сынады Сагынычтар ушул күнгө чогулду 50 жылдык жолук ушу кут болсун Достук дайым мундарга улансын Dostlarım külü güçlü bolgulaçı Oylonboy cüzgö jetip dolgulaçı Karılık kelse dağı moyunsun bay O kızlar japjaş boydon kalgılaçı Japjaş boydon kalgılaçı Бул жашка жеттү өзү чексиз бакыт Ул кыздын урмат сыйын көрүп балкып Дөлөттү карылыкта өмүр сүрүп Жүрөлү ден соолукта учурашып Ден соолукта учурашып Ende biz kimçiliktir bolsa egerde Keçkile ketse günü balkim mende Turamın üzür surap başımı Kurdaştık çegin buzu başıp ketsem Çegin buzu başıp ketsem Turamın üzür surap başımı Kurdaştık çegin buzu başıp ketsem Çegin buzu
buzup aşıp ketsin. Çegin buzup aşıp ketsin. Aşıp ketsin. Birge okup oynagan Oşol gezde oyunla biz toybogon Barılardı sağınıp men duramın Klastaşlarım bulurumdu men silerge sunamın Klastaşlarım uşulurdu men silerge arnadım Klastaşlarım joluğu günda geldi Çer жазышып жаштыкты bir esteyli Bizde okutkan ec ağaylar hazırda Kucak çayıp gütüp durak Ak mekteptin aldığında Mına mindi biz çoğun oyduk varыбыз Orundalı maksat kıyaldarыбыз Bülögüttük dangırı turmuş yolunda Hayda bulbon aman jürgün partalaş Var boldular bir okugan klastaş Klastaşlarım joluğu günda geldi Çer жазышып жаштыкты bir esteyli Bizde okutkan ec ağaylar hazırda Kucak çayıp gütüp durak Ak mekteptin aldığında Klastaşlarım joluğu günda geldi Çer жазышып жаштыкты bir esteyli Bizde okutkan ec ağaylar hazırda Kucak çayıp gütüp durak Ak mekteptin aldığında Var boldular bir okugan klastaşlarım daima Basmalarda en son kılıp cesargana çıkargan Lemşakov Bozarmına hazırlığı bulacağım. Hareketler, sınıfta çaydan altıralı, emesesleri kömürümüzden götürüp aldığınızlar Çadray'ın maddeniyatta mıhtısı, Kırgız yerden toylarından kızmatılığınızda su vizeler çeşitçi, Gülbahar Amirbekovan'ı tosalana. Elbise, sandırıp olacak, toyda olmalı edeni kömürde oturalar. Kutmandu Fatmuslar'ın hırmatlı apalar, atalar, бүгінгі 50 жылдық толығышу кечеңіздермен шын жүректен құттықтаймын. Бұл жерге Аюлита менен Айченің атынан келіп отырамын. Ушул жерде ушул
kızlarımızın atası oturup ağlı çoğatabız kaysı stolda oturup bolu eкен. Al ата. Ал ата бар болыңыз. Бүгінгі шығарманы шоу сіздің қыздарыңыздың атынан келіп отырамын. Жалпы барыңыздарды 50 жылдық кешіңіздермен құттықтап, менің атам ең жақсы адам деген шығарманы алып отырмыз. Mümkün olsa davulcular ortada bilet tutsak var. Ulaşsaçlar. Almadan bin geceleri canına can çırpın. Sanam benim çoban denizi sürüm son direğim. Kaldırmasa yazsanız zaman dayanan boğazsanız. Can atam canında siz bana can canı kardan. Arda çatal bir kurun bir başkadan. Bin adam en yaşadan. Bin adam en benim adıma karışmadın, kızımın sayılmadın. Ağlar ki ayrılın ağzını, en mutlu usadın. Emzik de kızına aradan, evde çoktan olmuşsun. Benim için cenada değil. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kudayım nasip kılgan eken 1976 yılkı bitirmişçilerдің 50 жылдық мааракесinde Kuday nasip kılıp çoğulup oturabız. Kudayga şükür, ağırdık oçor başar. 50 жылда енді жаңа дегенде Kudayım Kurdayım baldarımız çağır kalmasa özümüz eskile koydan ekenmiz. Eski kezlerde estep, yaş kezlerde. Yakşı manayda Kudayım Burza 50 жылдық ötközüp oturabız. Şu 50 жылдық uyuşturuculuğa kolay talam. Ömürlerine bereket versin, iyiliğine vakit versin. Yine çekte bat çoğuluşu. Şunday jakşılık iyiliklerде çoğun olgan açık kılsın. Eli yurtumuzga tırşılık versin, memleketimiz önü özkün aldıkı memleketlerde böyle. Geçenizler mutlu olsun, cümlenin değerli çıkarım olsun Allah'ımıza. Sürüldüğü de çıkarım olsun Allah'ımıza. Özün bergen жалғыз сүйреп Сақтау ошол бойдон менде жүрөт. Кымбаттуу, урматтуу алтындай болгон классташтары, баарыңарга чындын соолук, узун өмүр каалайм. Бала чакаңардын, небере чөбөрөлөрүңөрдүн урматсын көрүп, төрдүн көркү болуп жүрөлү. Дайыма жакшылыктарда жолугушуп жүрөлү.
Masıl. Barangkali kapamızdan taptı oldu. Fotoğraflar tabaktan al oturalı kөгөнde бунда bir oturalı. Бүгүнкү кечебизди коттуктап келген биздин сүйүктүү жездерибиз, эжелерибиз алдыбызга чакыралы. Жакшы ниеттерин жалпы колдоолордо суналы. Аркасынан калып өтүп аркасынан коноктор бирөөбүз ырдап, калганыбыз бийлеп коштоп туралы. Эмесе жакшылыкка чакырайын. Самсалы жезде. Болчо болуп турбайбы? Самсалы жездебизди. Orozova Toktovi Ejikevzi, Jumadin Jezdevi, Seydaliva Gülsine Ejikevzi. Şerifler, hurmatlı izleyiciler, bayramımızdan kutlu olsun. Hurmatlı konuklar, жақсы мектеп арқасында жақсылы бір қуаттап, жезделерді атпайды қуаттап, қуатшаға қуаттап тұрады. Келіңіздер. Ассалаумағалейкум, достастар, қайырлар, балдыстар дегендей, мүмкіндер туғандар. Енді менен бұл жақсы сөйледік. Анан үнінен сәніне тоқтап, анан сен сөйлеп қайдан баға ұқсат берді. Енді Құда қаласа бүгін шоу нәрсіп көріп, бәрі жерде жолығышы отауыз. Бір өзі баршылық өстің, аманшылық өстің белгісі. Ең бірінші енді шоу 50 жыл мектепті бүткені көрді. Анан енді бұл өзі қандай десем, бір студентті толқынданған жаш, қандай оқуында да жаш өтіп қалғаннан кейін шынша иштерада жол ұшудың өзі қандай уақытылылық, қандай бір істейді. Анан енді Құдай тағалам сол бүгін бәрі үшін нәрсіп болып жерде жол ұстырған бүгінгі күнде көрмей қанша деген адамдар өтіп кетті. Аллахтың жатқан жерлері жайлы болсын. Топырағы тоқы болсын. Анан сол бүгінгі майрамдар құтты болсын. Негізі дегенде толқындана тұрған майрамда бұл. Берке жаңағы жаңы жыл 1 май дегенде бұрын майрам болсын. Ал өзі жаңағы бұл өзі башқаша майрамда 50 жыл деген мына алды 70-ге жақындап қалды. Құда қаласа бала шақа елін кезек алып барлық нәрсе ішке ашып тұрған уақыт. Бала шақаға иман берсін, елді туысқа тіршілік берсін, жаңағындай бәледен алыс болайлы ел бітіресін, ел бітіресін дегенде сол майрамlar құтты болсын, барлық жақсылықтарды қалаймын сіздерге. Сіздерге өткен өргелі 50 жыл болса, біздің тоқтау болсын, қосылған болса 51 жыл болды. Қойылда башағатады. Құдай Алла сүйсін, сол күнде көріп өскенді, елді туысқа тіршілік берсін, ынтымақ берсін, рызқы берсін, жақсы, мынағанда жақсы еш-шараларына жолып шығып амансыз болсын. Жезде ошондо акчаңызды 9-чы классында кабыл алгансызбы? Ошондой болду. Баракелде, болчакпы, 51 жыл болуптур. Kesin olmak istedim. Bir konuşması yapayım, ben arkamdayım. 1976 yılında götürmüşlerdi, Cenab-ı Celal'ın konak oldu. Bugünkü elimizde bunlarda koyuluşlarına kutuktayız. En birinci olarak deniz olup versin, amansızlık versin. Rıpalı saklanaya ne verir söyleyin, yakışıkların görüntüğünde kök yaşap, bu dinlede kök taşlıklar bulup kalan olsak. Şöyle taşlığımız deniz olup da bir böyle bağlarına karşılık yaşlık alayız. Yıllarda yaşlıklar görüp kalıyorsun. Kolay deniz olup verir, romanızın görüşü olan nasıl etsin. Rahmatlar. Hayır, bolça, bolta turalı jezderede.
Kımbattуу Aqto'nun Uluğun kasdaşlarım. Bugünkü 50 yıllık toyumuz kutlu olsun. Bugünkü gündü gördüğümüzden yaratkan Kudayıma çeksiz şükür. Bugünkü gün özgöçö gün. Antenimiz, balonumuzga, mekteptegi gündөргө kayıp barabыз. Ушул 50 күндү жакшы маанай менен өткөрөлү. Баарыңарга кааларым ден соолук, аманчылык, дөөлөттүк кабыл. Айтып коеюн. Классташтар күйлүгүчтүү болгулачы, ойлонбой жүзгө жетип толгулачы. Кандык келсе дагы моюн сунбай, о кыздар аман эсен, жаш бойдон калгылачы. Бул жашка жетүүбүздү чексиз батып, уул кыздын урмат сыйын көрүп алып, дөөлөттүү кандыкта өмүр сүрүп, жүрөлү ден соолукта учурашып. Бар болгула, ден соолукта болгула, бай болгула, классташтарым, алтындарым. Ай рахмат. Ана жезделер ырды баштады эмеспи? Жапчилер ырды баштайбызбы? Elden bunu prizin verip koyun ama. Мына ырды алганда ушундай приз бериш керекпи? Мына жездер үйүн өзүнүн атынан силерге жакшыртап бийлегендерге 1000 сом приз. Колчокпойлу. Дегенде дагы жерде колун чөтөккө салып 1000 сомду алып силерге тапшырып койду. Колчоолатпасың? Баракелде, бардыгы мына силердин көңүлүңүздөр үчүн. Ырдабайбыз, Жалаң билейик сиздер. Баракелде, тилегиңиздер кабыл болсун. Келиңиздер мактасыгын жыйнап барлап келет. Достор, классташтар, курбулар чогула турабыз. Бүгүн тартынганды коелу, бүгүн ырдайлы, бийлейли, чер жазалы, эз алалы. Бүгүнкү күндү тарыхта кала тургандай өткөзөлү. Саламатсыңарды, урматтуу бүгүнкү тойдун ээлери. Мына бүгүн булардын мектеп бүткөнүнө 50 жыл болуп, бул 50 жыл чек болбосун. Кудай буйруса, жалан дүйнөдө өмүрүбүз узун болсо да 60 жыл, 70 жылдыкты өткөзгөнгө макулбуз. Баарыбыз ошону каалайбыз. Анан могу уюштуруучу тобуна да рахмат. Ушунчалык күн-түндөр чуркап жүрүп, ушуну уюштуруп, мына бүгүн жакшы маанайда өтүп атат. 50 жылдык юбилей ээлерине рахмат. Дайыма ушундай жакшылыкка жолугалы, балдар болсун, кыздар болсун, аман эсен, неберелерин, чөбөрөлөрүн жакшылыктарын көрө берсин. Дагы ушундай жакшылыктарда жол жүрө берели, бар бололу, аман бололу. Жалган дейт. Баарыбызга видеодо тынчтык каалайт. Элибиз аман эсен, жакшылыкка жол жүрө берели, бар бололу, аман бололу. Мына биздин приздер келди. Жездердин атынан 2000 сом приз келди, азыраак приздерди. А дегенде сиздерге тапшырайын. Азыр мен бир суроо берейин, ким туура жооп берген болсо, колду бийигирээк көтөрүбүз, туура жообун айтабыз. Мектепте ким отличник эле? Жакшы окугандарбы, жалаң бешке кол көтөрөлүчү. 2, 3, 4, 5, 6, кээбирлер билбей калат деп көтөрмөй жок. 6, 7 окуйда. Жалаң эжекелерибиз анан байкебиз экен, бирөө эле жигиттерден. Эми ошол кол көтөргөндөр мыктыбы же дүйүн шалгандар мыктыбы азыр суроо берейин. 40-тан 100-гө чейин канча тогуз саны бар? 40-тан 100-гө чейин канча тогуз саны бар? Билгендер колду бийигирээк. 11. Эжеге 11 дейт. Дагы туура жооп бергендер барбы? 7. Келиңиз, санайсыз, туура болсо приз аласыз болду. Келиңиз. Эже келиңиз, санап бересиз, туура болсо приз аласыз болду. Эчтеке кылдырбай, бирөөлө санап бересиз, кийинки туура болсо. Алды, келиңиз, үчүнчү туура санайсыз болду. Туура болсо приз аласыз. Келиңиз. Эч нерсе кылдырбай. Жөнөөлө мектепте кандай окуганын көрөбүз. Байке келиңиз. Туура болбогандыбы? Бүгүн 1926 жыл 26 июл 50 жылдык тоюбуз болуп атат. Биз Талас ресторанында отурабыз. Баарыбыздын маанайыбыз жакшы. Классташтарга баардыгына ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, ушундай жакшы күндөрүбүз көп болсун. Баардыгы бактылуу болгула, бай болгула дегендей дайыма жакшылыгыбызда жолугушуп жүрө берели.
Келіңіз мүмкіншілігі тура. Санап бересіз, бұл болса болды, 500 сом бересіз. Тағы тура жауап білгендер болса, қолды егерек көтереміз. Тек жақ өтеріңіздер. Азық чегемізде санаймыз. 9. Өте сендігі тура бересіз, санап бересіз. Санап бересіз болды. Келесіз, тура еріңіз, сіз әйттіңіз өзіңіз санайсыздар. Тек жақ өтеріңіз, тұрыңыз азық чегемізде санаймыз. Тағы тура жауап білгендер. 8. Келіңіз мүмкіншілігі тура. Kaç oldu? 15. Müzik var, geliriz. Bana 15 geçip kaldı. Bir de öderiz ya. Daha sonra cevap verin de gönder olsa, bolda bir girin. Hazır, yedikten başlayız. Gelin biraz arkadaşlar olsun. 6'dır. Siz gelin. 6'dır kimden? Müziğin başlasın. Çekebiliriz, sanayımız. Çok sanayımız. 40'tan 100'e дейін қанша тоғыз санын бізде жеге майдақ, 6 рет тоғыз саны бар дейді. Çok sanayız. 40'tan 50'de bir toğuz, 60'da bir toğuz, 70'de daha bir toğuz, 80'de daha bir toğuz, 90'da daha bir toğuz. Peki toğuz. 5 yıl oldu. 100'de 100'de almıştı. 100'de toğuz sanı var mı? 90'da daha öyle var. O sonunda bir şey öyle. Тура, siz altıda bilginiz, ciddi sizdiğe kendisi. Çok ne cevap ayda, çok ciddi toğuz sanı var değil. Sana böyle. 2 toğuz böyle 7 toğuz oldu. Ece kendine tuğra değil dese, 8'de kim kendine? O ne cevap ayda, çok 8 toğuz sanı var değil. Sanayız çoğu. 49, 59, 69, 79, 89, 90, 99'da Kaç oldu? 8 oldu. Ece kendine tuğra değil dese? Kaç oldu? 12 pesası, 11 pesası olay. 11 de bilmedi, agar atıyor ki getirmez. 11 oldu. 9 değil, tuğra pesası olmadı. Agar kaç oldu? 11 bilmesin ki. Kaç oldu? Oy, 17 bakın. 12 ne? Sanayız. 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Yok, oldu. Siz bir şey olmuş. 12 olmuş. Oldu mu? Esepte vermedim baba. Çok 12. Nereden getirdiniz? Yanıl kalamaz. Benim kolum karap türbesi diye veririz. Neyse, 12 daha veririz bana. Sadece benim tam bir tom sayfım. Ece 12'si tuğra değil desem, polis yapaydı. Yok, 15 toğuz var dedi. 15. Siz 15'te gelgeniz ha? 15'te daha veriniz mi onda? 15'te. 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, hayır, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 96. Ece 15'te gelgen, 16'da kim ayıttı? Ne tamam sonra. Siz kaç sene geldiniz hele? İyi buna. 16 9'a geldi bunlar. Bu çok komiydi bu. Dur ötü diyecek. Buna cezdiğe bir 5 işlem vereceğim diyecek evet açırayı. O çok böyle. Azamaksız. Kur'an'a bir katı değil. İyi. Kaydı olsa 17'ye gelip kaldı. Kımbat hurmatly klassdaşlar. Bugünkü 50 жылдык юбилейиңиздер куттуу болсун. Юбилейиңиz куттуу болсун. Барыңыздарга чынден солук uzun ömür, юбилейдеги тынччылык, жакшылык, ийгиликтерди каалап кетем. Ömürüңүздөр uzun болсун, чынден солук калып. Aylar sizce Jezdeğimizde dolaşa çakayın. Hayırlısı. Sizce görürüz. Savunmaya bakalım. Hayırlısı. Jezdeğimizde dolaşa gidelim.
başlayınız. Geliniz. Assalamualaikum. Şurada oturan toydun kıyafetleri toylar kutlu olsun. Ömrü uzun olsun. Bana çakınlarda çevrenizi bilip Sürekçilikte Erman, şunday klasaçlar benim 20 yılımız Adana'dan köp yıllarda nasıl eşitlik götürmek çok bol oldu. Her biri yüzüyle akvaçı, şimdi uzun ömür. Hepimiz önümüzün koşulun bir de yoksa Kulaylı da gezersin, şunları daima silersin, en seçip, yol kaderde sarmışım, kava, katıp daima yapmak, yüzeyler bu, yüzeyler. Şunlar daha önce okuttu olsun. Baik, Pak. Saya baru istri sağ olun. Kendinize ulatınız. Nerenin altında olan pasajların barına salamasınlar, andaysınlar, yaşsınlar, bir soğuklar yaşıyor. Yaxşı koştuk, köpkes üstü böyle oldu. Bundan da şunları toluk olup dürelim. Buyursa 60 yıl kaçırın. Yoksul tarafından bunu kuşturan Allah'ın darman olsun. Bir soğuk soğuklar, yaş iş yaşadılar. Düğünöz. Akkonun dünümünde Akkonun dünümünde Aktelek yürüğünde Dileni bakılsın Klastaşlar birlerden bu ömürde Bolcular. Ançın koçunlar Dağdıra olsun alır Dağdırın dayağı yerini Toz menen tolturayır Qanday qilib kelib dalam direktor? Assalomu alaykum, hurmatli yarim yubileyim. Assalomu alaykum. Yarim qavmimiz yubileyim. Barımızda sen sol kalayım. Bu 20 yıldır ilgili olmayınız yarım kılın. Bu açıyım kança balgar, kança kızlar. Şu gün kıral dağılın balgar. Yakın yeri caydı balırsın. Toprağı tapı olsun, imanın salavat olsun. Daima bu yaldan değilleri yaşlı düşünmeyi daha yol var samimiyeti bu kadar kalırsa daha Eğlencelerimiz 60 yıldır, 70 yıldır, ötesinde hoşçakalın, Aromoğlu, Kuday Beşir'e kança yaşlı yaşayabilen varlığınızlara hizmet, batık dağlayın, dem soğuk, nerede çörelim, ciddat, baltık, yaşı, jalgın yerinde, yaşlıklar, görevlerinde varlığına dağlanmış, dem soğuk, daima yaşlı üstüne olup, bir öyle, var olalım, anam ne olur. Andaysınlar, altındaydı. Bilinçke sayıp öyle mundaydı. Kazançın özellikle kayda bulan çıkarsadık bu. Tamada. Eyvallah. Bolçalarımızın cezeri günlerinde daha insan biriz. Andaysınlar, altındaydı onlara saçlarım. Bir soğukta aman esen yaşlıklara şütüp, yakşı dürüsün öldü. Şütüp uyuşturanlarla çok rahmat. Dağı kulay görürse üşütüp, uyuşup yürüyle yaşlıklarda süs alıyorum. Bağırma salam, bağırma salam, bağırma yaşlıklarda yaşaş gerek, yaşa var, yaşaş gerek. Mana yaşa var, yaşaş gerek. Жаңа айтқанда көптің арасында
толқын ұйыштырмаларға да рахмат бәйтерек ол ұйыштырып мен де başıma dalay öttürü, uyuşturup bu adam kıyılıyormuş. Kendi evinde oturup başında neyse değil, o mint koysa, fakirsi uyuşturup koysana başında düşünesine. Başına için cana gruplara çıkanlar sıra var, makul, like basıp demek, yüründü. Ben de bakarım şöyle lazım unutmayın burada ayten diyelim uyuşturan uyuşturuculara biz Harekete başlayalım dedi. Akçilerinizdeydi mi, gezdilerinizdeydi mi? Kim yüzünde? Klastaşlarındaydı da. Akçiler başlayız he? Gelinize, kim yüzündeyimiz? Bugün takımımız yok. Klastaşlarına benim sağlığımda kuşlarında Gelinize, akçiler yüzündasın. Gezelir. Ecekileri bir geçer bakarız. Mekteптің өткөніңіздерге 50 жыл толды. Ошондо сиздердин жашыңызга канчага келди? 68-70 шагында калыпты да. Бара келди. Кудай өмүр жашыңыздан узун кылсын. Ошол 70-ке жакындап калдык. Арабызда эң көп балалуулар барбы? Көп балалуулар. Вакыт энелер барбы? Eң көп балалуулар, қолды көтеріңізші. 6 бала. Қанша? 7. 6. 7. 6. 6. Қанша? 7, 6, 8 var mı? 8. 9. O 20 lira olmuş iyi olsun o. Yok mu antaylar? Taşlar, бүгүнкү күн биз үчүн ушундай сонун күн болуп атат. Кубанычтуу, ушунчалык кубанып атабыз. Базар Кулсага чоң рахмат таазим. Ушунчалык сонун бизди баарыбызды чыгарып меле даңктап актап атасың. Сага ыраазыбыз. Бала чакаң менен, асыл менен сыйлуу карыган келип чал болгула. Мен баардык классташтарга, баарыбызга ден соолук каалайм биринчиден. Экинчиден бала чакабыздын жакшылыгы, ийгилигинде чогуу төрт көзүбүз түгөл аман жүрө берели. Көбөйүп кетет болушту керек экен. Çok başarılıydı. Yolda bakın cebine attılar. Kendisi
Жеті болған не дейсің? Апчы кездесіз? Тезде менің қоша кездесіз? Алты бол. Кездесіз? Тезде. Қоша кездесіз? Sizde de ciddi mi? Meylas. Anda siz bir taraf yaptınız. Çok oldu ciddi. Ana bir kere çıkmayan tutmuyor. Teyze, baş koşmanımızda kaç yıl oldu? 51. 51 yıl. Pro? 51 yılda Kuday'ın derken kaç persen? 6. 6 babanın en ulusu atı gönlü doğulan yılı. 6 Eylül'de 18. Oktyabr 78. Doğru? 20 Oktyabr dedim o. Cezde, ikinci olamazsın. 31 dekabr 79. Adı? Elmira. Doğru? Doğru. Üçüncüsü? Adı Yıldız. Ama adı ne bilirsin? 18 Oktyabr ekeceğiz. Dördüncüsü? Dördüncüsü adı Şakir'den. Al değil de bilmeyiz canım. 83. yıl eken. Beşincisi? Beşincisi 11. Oktyabr 89. Adını da bilmedim. Orada ne zayıflar? 11. Mart eken. Teyze. Unutmak nasıl? 6.sı? 28. May 93. Adı? Evet. Doğru. Üçünü dolup bile pekes. Gelin, narcılık koyamız. Bana akçı özüne teyzeyi göreyim nasıl bulandağı. Teyze, durmuşsunuz nasıl yıl oldu? 49'unda Kuday'ın bergen 6 balanla tenesiydi. En küçüğün adı jönü tuğulan yılı. 7.si Demirvan. Yılı 15 senede. 4. iyul 2007. Harekete. Beşincisi. Adını da unutmayın. Adalet. 86. 86. Dördüncüsü. Yok. Asya 89. 23. dekabr. 100. yılın aydınızsın. 82. 82 durmayın, siz 83'teyiz. O son yılları Maydan'da biliriz de. 82'lerin 83'ler başka. İkincisi. 82. Tamam. 82. Yok 81. Ne kadar? Fevral 3. Oy! İkincisi de canım bana göre. Birincisini tamam aydınız ki priz vereyim. 79. yıl 27. April. Doğru mu? Doğru. Doğru, onu çarpmayalım. Zamansızlar. Ona 1000 soğuk vereyim. Buna gezde 5 soğuk, 5 soğuk yapsa gezde. Buna bu yüzden Bahadır'dan Bahadır'ın cümle bol çarpmayalım. Benim ушундай алтындай классташтарыма рахмат. 50 жылдык майрамыбызды өткөрүп атат. Кыздар балдарыбызга ден соолук берсин, өмүрлөрү узун болсун, келечектери кең болсун, тапкан балдардын жакшылыгын көрсүн, оорубасын, бай болсун, бар болсун. Кудай Таалам силерге ден соолук берсин. Ынтымактар арты берсин, келечегиңер кең болсун, үй-бүлөңөрдө бакыт болсун, өмүрлөрүңөрдө Кудай Таалам береке берсин. Рахмат болуңар. Көп отырушунун эми катышканга аракет кылабыз. Болгону убакыт аз калды.
Bardığınızdan 5 anlamazsa çakıp gidiyor. Барлық мақтаулар Аллахқа дейт. Анан кейін пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға салам салаваттар болсын. Анан ушинтип баарыбыздын башыбызды косуп аткан ушул уюштуруучуларга ден соолук берсин. Баарыбыздын үй бүлөбүзгө ынтымак, ден соолук, барчылык, байчылык болсун. Баарыбыз аман болойлу, бар болойлу. Дайыма ушундай жакшылыктарда, тойлордо баарыбыз көбөйүп, очор-бачор болуп ушундай тойлордо отура берели. Дагы отурушунан дагы боло берсин. 60, 70, 80 жашка чейин чыга берели. Кетпей болсун эми. Сиздер менен кошоп чыга турган жездерибизди ойлошо кишилерди чакырып коелучу бул жака. Отунбаева Жамал эженибизди жездерибиз менен бул жака чакырайынчы. Жамал апчебизди. Чоң кетпейдиби? Келиңиздер. Аларга андап берели. Ana жерде жакшы ниеттер суралы. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Мына 50 жылдык классташтар майрамы болуп атат. Майрамыңар куту болсун. Ден соолукта болгула, аман-эсен болгула. Ушул майрамды уюштурган уюштуруучуларга рахматымды айтам. Үй бүлөнүн атынан. Классташтар шүгүр баары турмуштун ачуу тактыруу деген болот. Ошонун баарын көтөрүп мынакей жүз көрүшүп чай ичип атасыңар. Бириңер жакшылыгыңар арта берсин. Ден соолуктуу болуңар. Кудай шүгүр мынакей алдыбыз жетип алалы болуп дегендей биз дагы жетип алалы болгондордун бирибиз. Эми ушу небере көрдүк, чөбүрө көрдүк. Эми Кудай ушу кутуза куураны көрөйлү. Анан берде айтып кетип атат 80ге чейин, 80 жыл өтсөйүн. Тилек кылсак берет дейт го Кудай Таала. Кудай менен. Ошон үчүн тилек кылып турайлар мына. Ошо жакшылыкта каерде болсо көрүшкөндө эми баары бири-бирибизден ызык саламыбызды үзбөй жакшы баягы кучакташкандай достордой болойлу. Так, приз беребиз, приз уюштуруучуларга да, уюштуруучулар. Болсо туралы. Көп менеджерлерге мен өзүм уюштурбайм, уюштуруучундай эле чайга дайын чайга келип турган көнүм жанатын бар. Менетиңер жана өзүңүздөр. Кәсіпчілік. Қымбаттуу классташтар, бүгүнкү тоюңуздар кут болсун. Уюштуруп аткан ушу классташтарга чоң рахмат. Баарыбыздын башыбызды кошуп, көптөн бери көрбөгөндөрдү көрүштүрүп, сагынычыбызды тараткан классташтарга, уюштурган классташтарга чоң рахмат. Анан кайрыңерге классташтар утун өмүр, ден соолук, бакубатчылык, эки дүйнө бактылуулукту каалайм. Дөөлөттүү, каалыктуу көрөйүк, небере чөбөрө көрөйүк, ошолордун жакшы ийгиликтерин көрөйүк. Бар бололук, аман бололук, бир бололук. Ай, рахмат, жакшы ниеттерге бурас тилекти колдонбаган туугандар албетте отуруп, кол чапыралы жетектелер кубаттап. Карапчыларды жибейсиздейбиз эми. Болот ошол, илгеркилерден да эң сонун аз. Биздин бакытка бай, шаңга бай, биздин мекен жарык